Hey, selamat datang ke channel Press TV. Bukan aku Press Lilium. Jadi hari itu kita dekat react lagu dari Mr. Moose, Nuan Sikok Baby Boo. Jadi lagu tu di request oleh salah satu viewer kita. Ianya Geshet 912. So shout out to you brother. So aku berdak kalau dengar lagu tu. So this is my first time listening to this song. So tanpa melengahkan masa, kita dekat ngagak program baru buat channel tu, ianya ningal lagu dan akhir lagu lagi kita beri trash ataupun pass. Entah yang mana beri pass, entah yang jahit nak mana beri trash. Okay, so nya akan diberi kita lagi buat penghujung lagu tu lagi. Jadi kita dekat ningal dulu. Jadi siapa ke baru datang buat channel Press TV, mari terima kasih mamai lepas datang, subscribe, tekan button, tekan loceng, notify TBC drop video baru. Jadi ngagai siapa ke dah subscribe, terima kasih mamai. Support kita adalah tiang kena niri ke channel tu, kena ngeremai ke yang kami berdiri teguh. Okay, jadi tanpa melengahkan masa kita dekat start ngau review react kita ngau lagu Nuan Sikok Baby Boo dari Mr. Moose. Alright, let's go. Kedai kedai mainan kena namanya nguliah ke anda patuang. Oh, okay. Atau bakal macam bunyi lagu untuk girlfriend ataupun ya. Okay, so tu pasti bisa sweet vibe lah. You love my baby boo, aku kan nuanmu. Di dalam hati aku, mina bisin nasiku. Aku kan percaya, kami kan nuanmu. Di dalam hati aku, mina bisin nasiku. Yeay. Tok saya waterfront dia tu. Ni tadi nunggu. My baby. Ni si laki je tadi juga. Tok waterfront betul dia. Alright, okay. Yeah, nice chorus. Very sweet chorus there. Baby Boo, yeah. Alright. Di dalam hati aku, mina bisin nasiku. You love my baby boo, aku kan nuanmu. Di dalam hati aku, mina bisin nasiku. Aku kan percaya, kami kan nuanmu. Buat spring bintolo din. Dalam hati aku, mina bisin nasiku. Saya nuan sempama pakai Twitter. Branding balama di dalam hati aku. Baby boo, you are my treasure, and you got me fall in love with you every day. Niki nuan berjalan, aku dekat nuan nambai. Di maya tua berimai, hati aku berasa nyamai. Ya, tiba ke like tekalik kita jauh sikit nak nyamai asai, sebab kita segi rindu ke orang kada sayang kita. Nak kira weathernya girlfriend ke ataupun family member ke, like kita segi sentiasa nak betul lepas kita segi namanya kat rindu bergulai, rindu semak ngapangan diri. So nice word from Mr. Moose there. I'm feeling so special when I'm with ya. You know I need ya. You love my baby boo, aku kan nuanmu. Hey, nice dance. Di dalam hati aku, mina bisin. This guy can sing too. Atau yang agak jalungan, yang agak rap, suara mendalam ya. Dia tahu ya suara yang lembut. Maybe lagu tu untuk girlfriend ya. So ya mesti, suara mesti lembut. Anak yang agak takut girlfriend lagi. Yeah. So this remind me of Rich Brian, rapper orang putih, rapper Indon, rapper Indon dia. So lagu some of it baka lagu lama is about very deep voice, and then other than that, bisik lagu baru suara yang lembut. So shout out to Rich Brian by the way. So I like it. Tajak bisik perubahan, but this is a nice approach to for your girlfriend. This is a sweet song, right?
nasiku, aku kan mempercaya demi kenuanmu di dalam hati aku, habisin nasiku. You love my baby boo, aku kenuanmu di dalam hati aku, habisin nasiku. Aku kan mempercaya demi kenuanmu di dalam hati aku, habisin nasiku. Hey, wow, skating. Okay. So overall, yeah, I mean, like so far, this is basically like a sweet song for his girl. Okay, yeah. Let's go back a little bit. Di dalam hati aku, habisin nasiku. Aku kan mempercaya demi kenuanmu di dalam hati aku, habisin nasiku. Oh yeah, nantinya maila nuan diempu aku. Okay. Sigiku ibu nuan dijagaku ngamana. Terbaik tuan ngeliling dunia, bergambar OOTD tua post ba Insta. Hey. Nabilun tua terbaik berjalan ke menua ribai. Mengutu alai nusangkai agak US tua terbaik. Ya, jauhnya terbaik agak US. Oh, I wishnya. I mean, like, I hope it's true. I mean, hopefully your dreams come true, bro. Hopefully, baka ila, ulia, tribal ila, No, mengharap ke semuanya jadi nyata. Hey. I wanna with ya. You love my baby boo, aku kan nuanmu. Nice dance, bro. Di dalam hati aku, habisin nasiku. Aku kan Choreography, mempercaya okay. demi kenuanmu. Like this. Di dalam hati aku, habisin nasiku. You love my baby boo, aku kan nuanmu. Di dalam hati aku, habisin nasiku. Aku kan mempercaya demi kenuanmu. Hey. Di dalam hati aku, habisin nasiku. Hey. Yeah, you are the only one. Yeah, habisin nasiku. Yeah, you are the only one. Di dalam hati aku. Pandai mai, ya, siapa baju merahnya? Like, pandai mai berjoget. He's very good at dancing. Yeah, you are the only one. Yeah, Sila tiga semua pandai berjoget bagian tubuh sila pandai. I mean, like, very sharp, precise movement, Di dalam hati aku, habisin nasiku. Amin anuansiku. Di dalam hati aku, jadi asiku. Now that's what you call multi-talented. Boleh rap, boleh belagu, boleh berjoget ke. What else? Aku kan percaya demi kenuanmu. Di dalam hati aku, habisin nasiku. You know you're the only one. Penyayang aku nak berdua. Hey. Yeah, you're the only one. Aw. Oh no. So sweet. Okay, nya tadi hari nuan siko baby boo. So I'm pretty sure baby boo nya gere ya ka or crush ka, So overall, trash or pass? Pass. Yeah, very nice song. Yeah, good choreography, good singing. It's chill song. Tay baka bisa kat dedicate lagu ka merik pangan lagu atau merik lagu untuk ngagai pangan kita. Okay. Jadi, ya, terima kasih laban dah ka meda, terima kasih laban dah ka sangkai buat channel tu. Hopefully you guys enjoy, and yeah, and siapa ke bedau subscribe and siapa ke bedau meda video ke sebedau tu go check it out. Jadi link original video tu akan aku buat description bawahnya. So yeah, anything else? I don't think so. It's nothing to complain, nothing to comment here. Just enjoy the song, right? So yeah, stay healthy and stay positive, and also senyum-senyum selalu. Thank you.